Puniki sakaning ilmu sihir, ilmu sulap. Puniki sakaning sih hidup betara. Sana kepuja-puji ring ida dani cicang riki ring desa Puraman. Gumada sematon ida dani. Sirah nih, nangin-nangin nih, oke, pangeran ampun stop, oke. Ini Serati Banten, tampak ngeriki. Sami melingge nih. Melingge, kumpul melingge. Lihat! Nengalin, main lihat! Kiriang, iban-ibannya lihat! Ya napu, ajahan, haji pageriakan ibune. Ini subuh panumaya, yang sejeroning sesolaan penyalon arang. Patut kejangkapan wawatangan mata. Bina keserana, angin mencentok ring sapo sirugi. Pemeton titiang pemekas riki, ring besok Peraman. Sari sampun kasuk melarang ngaji pemeliharaan penesian adloh adranggan. Mangga ida dani nenten kasuk nyakitin semeton. Nyakitin skala wargi pianak cucu mantu titiang saking semeton mendala suci begenah titiang ring tabanan penebal rikalani ngambut pujuali agung diki ring kayangan pusa ring desok pakraman dani presiden titiang jaki pacang nyangkepin sesolan dani antuk sesolahan penyalon larangan yang bergabung mapi sungguh watangan. Makin aksi watangan titiang puniki lihat. Puniki titiang mapisukan watang mata. Boyo puniki sakaning ilmu sihir, ilmu sulap. Puniki sakaning sih hidup betara. Sana kepuja-puji ring ida dani titiang riki ring desa Puraman. Gumada sematon ida dani. Pemakas nemkan iwang atur titiang. Ingyang berika mangnik. Niki warga di dani ring desa Bentuyung. Sana sampun boleh penugerahan pelepasan roh. Puniki kesaksian. Sapun nabi kue sajanipun ring soding sampun padam niki. Padah sekali dani titiang. Yening ring jero puri wenten kelubangan. Wenten dani Sri Sungen keluarga dani lampus padam. Sapun nabi kekeh watang dani. Sapunika kue danang semeton dani sana bijang atau rayah dikiring ngatar ringi ida betara. Mogi-mogi sih ida betara jadi pacang mapejok kesidan ring semeton ida dani ini yang bertiga mangni. Sana mangkin malih titiang lantur. Ring sapo sire ugi semeton titiang pemekas riki ring kebanjaran Banjar Bentunjung. Sapu diketaler wenten kalang wargi dani sana patah melarat ilmu penglihakan penesian. Ring kebanjaran Sambahan, Tegal Lantang, Junjungan. Ngalin, main lihat. Pando wake mapisudoh wawatangan semang-semang. Sing ado lihat akan pesu semang-semang. Mendapat ring jam 1 malam. Patut puniki kalah titiang mapisudoh wawatangan. Sakemon, yen bet prade dedanitan juari. Dan presiden dikirim ngatar lingih betara. Mari jebos watang titiang puniki tebar ring setro Kandumayu. Menawi dika kita dan titiang boleh penugerahan kewisesan penglihakan. Hatak sabuk penglihatan dia. Pilih kita dani yang penin purun besok lihat sangkanin rumah sabuk penglihakan. Nabi malih sangkanin nyicil sabuk penglihakan. Yang pet berada di dari titiang nenten presiden nyabut aku dipan watang saya beriki. Maafin lunas semangat titiang ring dani saking ilmu penglihakan. Saking benyang tungan sabuk penglihakan ni. Tur mani sampunan malih kedusan nyicil sabuk penglihakan. Ngiring Darmo Bakti, Astiti Bakti ring desa susunan. Tincapan kumata sedang dicam sami pulih penugerahan. Sekali sebetul ida dani iki sekali mangnik. Pang presiden
Nyabran Pujawali itu tadi nampak sayang-sayang nincap atur ayah dados watang-watangan sapu di ketaler itu tadi di tiang ring banyak abangan tegar lantang keliki menawi ring keliki ratun-ratun di liak sani kasub nyakitin sebetul ring banyaran ngalen liak banyak keliki baik sapu di ketaler menawi itu tadi di tiang Medue sanak kadang wargi ring desa kalesuk kalusuk butuh payangan mikir terkenal ring payangan titiang ring penebal kalau wenten payangan inan dia menawi payangan gianyar kalau wenten sangkanin dados ratuning liak ngalen main liak aing ida dani titiang pemekas ring cang para pangabi Turusan magian, sepailen, pewatangan, bertega, kumantas sang lampus puniki boleh kena sana pecik. Ini balik jebos, wenten dak munasa sakti, presiden ares nabut atmo jutanipun. Sakewan, yang bet pradet dan wenten, liak ini kiri sebab gigi anyar, dan presiden ares nabut watangan tiang puniki. Turmaning lagles ipun seger di Jatimulu. Titiang mapinunas bing banget. Ring sapo serugi saneng laran ilmu pemeliharaan ngawet benyang ngawet bentuan sampunan malih nutukan aja ngeliat ngiring darmu agama darmu patutan tincapan sangkani asitibati macam dini ring sesunan mengenah niki ring kayangan agung mogi-mogi napi suwa darman sukaran bedani ulati ngirarah muruh cari kemertan sami pada pemulihan saneng bos lah hajeng rahayu Dirgahayu dirgayusa murah sanang murah pangan murah rezeki sapunika acapan titiang raos sekali makin ring natang ini itu bertaruh ring bayangan boya sangkani titiang jadi pacar ngarti rup ring kisah perandu ini titiang misalnya mencentok ring sebenarnya ini sanding laran ilmu pilihan manggap sederhana kami wongin makin raus pikiring pelataran ini utawi menjebos ring setra kanumayu ini ke iring dicang ke bacang mencentok wisesa mugi-mugi sih dokter bapico penawang ring sebetul dani pemekas ring mangnik jelas ipun segar sejati mulu sapuni katalar menawi kan presiden setelah makin wongi makin nyabut atmanipun rikapan itu dani merasa wisesa melangan ilmu penglihakan benpuan, bentun, benbulan turusan rerahipun, mulihipun jalan ke edengan tulisan dani tadi sampun kasuk ngelaran ibu penglihakan dados napi penyelewadian ide dani ring sejering ngati penglihakan dados langge dados luluk napi luwiri sampean mas garuda mas kadi napi tadi sampun bisukuh ring cari wira cari truk aini perpangabe ide mangku urusan kebun, margian, sepedan, turmaning ringkas, pendikir dari watangan, dari yang pasang lantur kelebar ring setre. Ida dani tijang berbakti, puniki uantah penyangkap ring sejering, ida dani tijang nyaksian penyalonarangan. Patut pisan penyalonarangan sani jangkap, mangdo wenten pewatangan. Punika nyinayang kesidian di betara. Ring ida dani para bakti sapuniki yang ida dani tunggus bakti ring ida betara tidak semerta-merta hanya nyapu pantangan saja di hadapan di ida betara mangga ida dani sarang sami ladang wadu agung adet mangga sami ngemulihan sani masuk panugrahan puniki penugrahan ida betara yang punika pelepasan roh bukan ilmu sihir bukan ilmu sulap sapunika kumata sikang presidaris Bapak centok di dani tijang di kapan sampun wisesa merasa melarang diperbolehkan turusan rerahipun dadi napi penyelewadian di dadi yang berikan ini mangnik centano saking bejeng sani mangkin wenten ring desa Puraman pentunjung mugi-mugi kelakatan di dani ngasayangipun dados kalang wargi
mangga sedades dados budak keluarga semeton desa Pekraman sani nyung batik ring Ida Betara. Ayo sapunika semadro atur Puken Kijang mantuk ring Ida Dani Kijang. Mari jebos wenten taler semeton Kijang saning wali ring Kijang ngelantur pemundangan roh ring setra kanu mayu. Lihat cadang beglon lihat. Ini watang-watangan make subuh lakar kekirim ke setra. Sing juari ring roh ring pelataran jalan kirian di bode ring setra kanu mayu. Ngalen lihat. Aye hidadane para bakti sapunika wenten sekali suryan Kijang kami ngomongin kali kayang ini goriki ring jagat ubud pemekasnya nih ring desa Pekraman berduyung nah Kijang wali saking rombongan sani nyantepin sesolahan durene ring sedang Kijang mabisuguh wawatangan puniki wadah sesolahan kampunan mapikayon sani dan rahayu bahwa watangan puniki sama dengan ngeletehin tayangan. Ini merupakan suatu prosesi tatkala Ida Dani Kijang ngangkat Ida Bagawanta, Ida Maharesi, Ida Kadempu, Ida Branda pasti melalui proses mati raga.